ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи стратегия ва барномаҳои давлатӣ талош намуда истодааст ки тавассути таъсиси корхонаҳои нави саноатӣ ашёи хоми ватаниро дар дохили кишвар коркард карда маҳсулоти тайёри дорои арзиши баланди изофашударо ба бозор пешниҳод гардонад. соли 2025 корхонаҳои саноатӣ истихроҷ ва коркарди маъданҳои кӯҳии Тоҷикистон ба маблағи зиёда аз 26 миллиард сомонӣ маҳсулот истеҳсол намуданд ки ин аз рушди бонизоми соҳа дарак медиҳад. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкори мо Зоҳиршоҳи Тағоимурод. бунёди корхонаҳои нав ба афзоиши ҳаҷми истеҳсол, рушди содирот ва зиёд шудани номгӯи маҳсулот замина гузошт. ҳоло дар кишвар 17 номгӯи маҳсулот дар соҳаи саноати маъдан истеҳсол мешавад. ин дар ҳолест ки соли 1991 дар маҷмӯъ дар соҳаи саноати маъдан 3 номгӯи маҳсулот истеҳсол мешуд ки қисми бештари он ҳамчун маҳсулоти нимтайёр ба хориҷи кишвар содирот мегардид. имрӯз бо таъсиси корхонаҳои нав, истихроҷ ва коркарди маъданҳои кӯҳӣ бо истифода аз технологияи муосир чанд марҳиларо гузашта маҳсулоти тайёри дорои сифати баланд истеҳсол ва пешниҳод мегардад. соли 2025 дар вилояти Бадахшон дар ин ва дигар соҳаҳои саноат корхонаҳои нав ба фаъолияти истеҳсолӣ оғоз намуданд ки маҳсулоти онҳо ивазкунандаи воридот мебошад. давоми солҳои 2022-2025 дар вилоят беш аз 140 коргоҳу корхонаи нав сохта ба истифода дода шуд. бо мақсади тақвият бахшидан ба раванди саноаткунонии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон соли 2026 ба ҳолати ҳозира 32 адад корхонаву коргоҳҳои истеҳсолие ки аллакай сарчашмаи маблағгузорияшон муайян шудагӣ аст ба нақша гирифта шудааст. ҳамзамон дар ноҳияҳои ишкушим, шуғнон ва парки дуввуми саноатӣ дар ноҳияи Рошқала корҳои сохтмонӣ оғоз гардиданд. ҳоло дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон 912 коргоҳу корхонаи саноатӣ фаъолият намуда дар онҳо истеҳсоли 175 намуди маҳсулот ба роҳ монда шудааст. соли 2025 корхонаҳои саноатии вилоят наздик ба 14 миллиард сомонӣ маҳсулот истеҳсол намуданд. дар соли 2015 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба 4.6 миллиард сомонӣ рост меомад. соли 2025 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 13.9 миллиард сомониро ташкил медиҳад. ё ин ки шумораи корхонаҳои саноатӣ дар солҳои 2015 577 ададро ташкил медод. дар соли 2025 бошад шумораи корхонаҳои саноатӣ дар вилоят ба 912 адад расонида шудааст. фазои мусоиди сармоягузорӣ ва дастгирии фаъолияти соҳибкории истеҳсолӣ нишондиҳандаҳоро дар соҳаи саноати вилояти Суғд афзун намудааст. бунёди 144 коргоҳу корхонаи нави саноатӣ дар соли 2025 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро афзоиш ва дар таъмини 847 ҷойи кории нав замина гузошт. дар соли 2025 аз тарафи корхонаҳои саноатӣ зиёда аз 265 намуди маҳсулотҳо истеҳсол карда шуданд ки аксарияти онҳо ҳамчун маҳсулотҳои воридоти вазкунанда ва маҳсулотҳое мебошанд ки онҳо ба содирот нигаронда шуданд. аз вилояти Суғд ҳамчун маҳсулотҳои саноатии содиротӣ ба монанди маҳсулотҳои маъданӣ, семент, нахи пахта, калобаи пахтагин, консерваҳо ва дигар намуд маҳсулотҳое ҳастанд ки онҳо ба содирот нигаронда шуданд. соли 2025 дар доираи ҳадафи чоруми стратегии саноатикунонӣ босуръат дар кишвар 400 коргоҳу корхонаи нав сохта ба истифода дода шуд ки аз ин 63 корхона ба шаҳри Душанбе, 85 корхона ба вилояти Хатлон, 144 корхона ба вилояти Суғд, 50 корхона ба ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва 54 корхона ба вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон рост меояд. Зоҳиршоҳи Тағоимурод, Баҳодур Қурбонзода барои барномаи иттилоотии ахбор. дар шаҳри Свара бо ҳадафи афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, таъмини сокинон бо кори доимӣ ва рушди содирот тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. ҳоло дар корхонаҳои саноатии шаҳр ашёи хуми кишоварзӣ то маҳсулоти ниҳоӣ коркар шуда дар баробари таъмини талаботи бозори дохилӣ ҳамзамон ба хориҷи кишвар содирот мешавад. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус.
дар шаҳри Исфара дар самти амалисозии ҳадафи чоруми миллии саноати кунонӣ бо суръати кишвар тадбирҳои амалӣ роҳандозӣ мешаванд. Дар ин радиф ба таъсиси корхонаву коргоҳҳои нави саноатӣ, ҷойҳои нави корӣ, барқарор кардани фаъолияти корхонаҳои бозистода, истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ бо сифату воридотивазкунанда ва содиротӣ таваҷҷуҳи хоса зоҳир карда мешавад. Дар доираи ин ҳадафи стратегӣ саноатчиёни шаҳр тасмим гирифтанд, ки фаъолиятро дар татбиқи самараноки ҳадафи чоруми миллии саноати кунонӣ бо суръати мамлакат, татбиқи стратегияи рушди саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои даври то соли 2030 рушди соҳа ва бештар намудани номгӯи маҳсулотҳои истеҳсолӣ, баландбардоштани сифат, ба роҳ мондани истеҳсоли намудҳои нави маҳсулот, харидорӣ ва васду насби дастгоҳҳову технологияи нав ва ғайра боз ҳам тақвият бахшида шукӯҳу шаомати корхонаҳои саноатии шаҳрро барқарор намоянд. дар коргоҳ корхонаҳои саноатии шаҳри Исфара зиёда аз 52 намуди маҳсулоти саноатӣ истеҳсол карда мешавад. Агар барои таqqос гирем, соли 2022 дар шаҳри Исфара 26 намуди номгӯи маҳсулоти саноатӣ истеҳсол карда мешуд, ки ин дар давоми 4 соли охир ба 52 намуд расонида шуд. аз он ҷумла дар корхонаи коркарди консервагии субҳи ватан бошад, зиёда аз 40 намудро ташкил менамояд. 10 коргоҳ корхонаҳои саноатӣ сохта ба истифода дода шуд бо пешниҳоди 73 ҷойҳои нави корӣ. дар соли 2026 ба нақша гирифта шудааст, ки 13 коргоҳ корхонаҳои саноатӣ сохта ба истифода дода мешаванд. аз он ҷумла зиёда аз 105 нафар соҳиби ҷойи нави корӣ мегарданд. ҳамзамон таъкид ба пешниҳодҳои сарвари давлат дар корхонаҳои коркард ва бандубасти меваи хушк, ки саҳми онҳо дар ташаккули маҷмӯи маҳсулоти шаҳр сол аз сол зиёд мегардад, корҳои азнавсозӣ, таҷҳизоти технологӣ, таҷдиди истеҳсолот ва ба кор андохтани иқтидорҳои нави истеҳсолӣ дар асоси истифодаи ашёи хоми маҳаллӣ анҷом дода шуда, барои зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ва содироти молу маҳсулот ба хориҷи кишвар тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. 11 корхона ба коркарди меваи хушк машғул буда барои зиёд намудани ҳаҷми содирот ва истифодаи технологияи нав тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ мегардад. танҳо давоми соли 2025 аз ҷониби корхонаҳои коркард содироти беш аз 49 000 тонна меваи хушк бо бандубасти замонавӣ ба роҳ монда шуд ва имсол ин нишондод зиёд карда хоҳад шуд. Собир Аюбӣ, Саҳбони Қурбон, шаҳри Исфара, Ахбор. соли 2025 истеҳсоли гӯшт ва шир дар кишвар нисбат ба соли 2024 афзоиш ёфтааст. амалисозии барномаҳои давлатӣ, беҳтар кардани зоти чорва, таваҷҷӯҳ ба парвариши чорвои хушкзод яке аз роҳҳои зиёдгардидани нишондиҳандаҳои соҳа арзёбӣ мегардад. ҳикматулло Назарзода гузориш медиҳад. агар гусолаҳои маҳаллӣ бо вазни 18-20 килограмм таваллуд шаванд, ин таносуб дар гусолаҳои хушкзод ба 25-32 килограмм баробар аст. вазнафзункунии шабонарӯзии чорвои хушкзод низ нисбат ба чорвои маҳаллӣ аз 20 то 30% зиёд мебошад. ширҷӯшии солона низ аз чорвои хушкзод дар қиёс ба чорвои маҳаллӣ зиёд аст. ин аз он шаҳодат медиҳад, ки чорвои сермаҳсул беҳтар аз чорвои каммаҳсул аст. таваҷҷӯҳ ба зиёд шудани саршумору беҳтар кардани зоти чорво имкон додааст, ки дар соли 2025 истеҳсоли гӯшт нисбат ба соли 2024 ба андозаи 109,2% ва истеҳсоли шир 102,5% афзоиш ёбад. чорвои зотӣ нисбатан дорои маснокӣ баланд буда, чорвои зотӣ дар як рӯз аз 35 литр шир медиҳад, ки аз рӯи нишондод ҳам нисбат ба чорвои маҳаллӣ 28 литр зиёд мебошад. агар яке аз роҳҳои афзун намудани маҳсулнокии чорво ва бештар ба даст овардани насли солим, пешгирии бемориҳои сироятӣ ва серивақт анҷом додани эмгузаронӣ бошад, роҳи дигар хушкзод кардани чорво дониста мешавад. чанд соли охир дар натиҷаи таваҷҷӯҳ ба зотпарвариву ворид кардани чорвои хушкзод аз хориҷи мамлакат дар баробари саршумор сифати чорво ҳам беҳтар гардидааст. таҷрибаи олимони соҳа низ дар самти хушкзод кардани чорво натиҷабахш ва самараи дилхоҳ ба бор овардааст.
این امکان داده است که در سال 2025 سرشماری چرواهای کلان نسبت به سال 2024 به اندازه 103.6% زیاد شود. این زمان در جمهوری مایل اهالی با پرورش چروی ذاتی بیشتر می‌گردد. همه سالا هنگام برگزار نمودن فستیوال های فروش چروی ذاتی در همه منطقه‌های جمهوری ما مشاهده می‌نماییم که مایل و رغبت اهالی با پرورش چروی ذاتی بیشتر گرده ایستاده است. طبق معلومات اموری عین حال زیاده از 92% سرشماری چروای کلان و 82% چروای میده به بخش اهالی راست می‌آید که حالا هم از روی وزن زنده و محصول نوکی با طلبات استانداردی زود چندان جوابگو نیست. با نظرداشت زیاد بودن چروا در دهات اهالی را ضرور است از دستاوردهای علمی استفاده برده چروای خود را خوشزاد نمایند. جمهوری تاجیکستان در جدای گزارش بر رقمی کنونی ساحه‌های اقتصادی ملی جهت تأمین شفافیت مناسبت‌های اقتصادی و مالیوی قدم‌های استوار گذاشته ایستاده است. همین است که حصه پرداخت‌های غیر نقدی در کشور نسبت به سال‌های قبلی تمایل افزایش دارد. تفصیلات بیشتر در گزارش نوبتی ما. حجم عملیات‌های غیر نقدی تشکیلات‌های قرضی مالیوی کشور در سال 2025 با 42.4 میلیارد سومانی برابر گردیده است. این نشان دهنده در مقایسه با سال‌های قبلی افزایش یافته است. در سال 2025 حجم عملیات‌های پرداختی غیر نقدی با استفاده واسطه‌های الکترونی پرداختی 42.4 میلیارد سومانی را تشکیل داد که نسبت به همین دوره سال 2023 2.7 مراتب زیاد می باشد. مقایسه با سالهای قبلی اگر کنیم البته که نتیجه های نظر هستند. هم حصه پرداخت غیر نقدی در جمهوری افزایش یافته است، هم شماره استفاده برندگان واسطه الکترونیک پرداختی روز از روز زیاد شده ایستاده است. تناسب حصه عملیات‌های گرفتن پول نقد و پرداخت‌های غیر نقدی مال و خدمت رسانی با استفاده از واسطه‌های الکترونی پرداختی در مجموع حصه نقدی 70.6% و غیر نقدی 29.4% را تشکیل داده. حصه پرداخت‌های غیر نقدی نسبت به سال 2023 9.8 بند فایزی افزایش یافته است. تحلیل و تحقیقات عالمان ساحه نشان داد که استفاده پرداخت‌های غیر نقدی هنگام خرید و فروش با شفاف گشتن عملیات‌های مالیوی، زیادشوی حجم امانت‌ها و کاهش یابی اقتصادیات پنهانی مساعدت می‌نماید. برای هوسمند کردن اهالی با استفاده واسطه الکترونیک پرداختی از جانب تشکیلات قرضی برنامه‌های مخصوصی هوسمندکنی پیشنهاد گردیده ایستاده است که این هم با گسترش پرداخت‌های غیر نقدی چی در بخش دولتی باشد و یا چی در بخش خصوصی باشد البته که مساعدت کرده ایستاده است. در سال 2025 مقدار عمومی کارت‌های پرداختی بانکی 10.4 میلیون عدد را تشکیل داده است که نسبت به سال 2023 55.5% زیاد می باشد. شماره عمومی همیان‌های الکترونی باشد به 17.7 میلیون عدد رسیده است که نسبت به همین دوره سال 2023 2 مراتب زیاد می باشد. از جانب تشکیلات‌های قرضی مالیوی در عموم 28762 رمز یگانه در نقطه‌های سودا و خدمت‌رسانی نصب گردیدند که این نشان دهنده نسبت به سال قبلی 44.4% افزایش یافته است. از جمله 5397 عدد آنها مخصوص برای قبول پرداخت‌های خدمت‌رسانی دولتی پیش بینی گردیدند. تشکیلات‌های قرضی یا اینکه در عموم نظام بانکی همون انفراستراکچوری ضروری از لحاظ برنامه‌ای اینکه از لحاظ تجهیزات دارا میباشد و در صورت تقویت بخشیدن همکاری با بخش دولتی اینکه با بخش خصوصی آماده‌اند که پرداخت‌ها را به طور غیر نقدی و به طور موثر راه‌اندازی نمایند. طبق تحلیل‌ها در بسیار کشورها نشان دهنده پرداخت‌های غیر نقدی 80-90% را تشکیل می‌دهد. این یکی از راه‌های اساسی تأمین نمودن شفافیت عملیات خدمت‌رسانی به حسابگیری و پیشگیری عامل‌های انسانی میباشد.
در تاجیکستان تدبیرها جهت فرا گرفتن شهروندان بشغل به کورس‌های کوتاه‌مدت آموزشی و حل مسائل اجتماعی تقویت داده می‌شود. سال 2025 در دایره برنامه دولتی مساعدت به شغل اهالی جمهوری تاجیکستان زیاده از 31,000 زن صاحب اختصاص شدند که قسم بیشتری آنها با کار تامین گردیدند. موضوع را همکاران ما شرح می‌دهند. سال 2025 در کشور بیش از 60,000 شهروندان جمهوری با کورس‌های کوتاه‌مدت تئوری کسبی جلب کرده شده پس از ختم صاحب شهادتنامه‌های نوی اختصاصی گردیدند. در این دوره در دایره برنامه دولتی مساعدت به شغل اهالی جمهوری تاجیکستان زیاده از 31,000 زن صاحب کسب گردیدند که بیشتری آنها به کار تامین شدند. به شغل فرا گرفتن اهالی یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک در سیاست اجتماعی حکومت کشور معین گردیده. برای تطبیق این هدف تدبیرهای ضروری عملی کرده می‌شوند. بنیاد کارخانه‌های خرد و بزرگ صنعتی، مرکزهای خدمت‌رسانی و کسب آموزی بر روند تامین ساکنان به کار دائمی مساعدت نموده در بهتر شدن سطح و صفت زندگی مردم تأثیر مثبت می‌رسانند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام به مجلس عالی تاکید نمودند که هر سال در ساحه‌های گوناگون اقتصادی مملکت بیش از 200,000 جای کاری نو تأسیس داده شده. زیاده از 150,000 نفر ختم کنندگان مؤسسه‌های تحصیلات کسبی به بازار مهنت وارد می‌گردند. این دلیل روشن دستگیری حکومت کشور در سمت تامین اهالی مخصوصاً جوانان به جای کار میباشد. در سال 2025 توسط مقامات مهنت و شغل اهالی 929 مرتبه یارمارک‌های جای‌های کاری خالی و وظیفه‌های آزاد گزارنده شد. در این یارمارک‌ها 10,058 کارخانه تشکیلات‌ها اشتراک نمودند. در برگزاری یارمارک‌های مذکور باشد 14,257 نفر به جای‌های کاری راحت گرفتند. از این شماره 11,336 نفر با جای کار تامین کرده شده است. اینچنین توسط یک مرکز بالازیکر با 6,480 نفر راحت برای کسب آموزی در مرکزهای تعلیمی نظام وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان، اگنتی مهنت و شغل اهالی و 1,653 نفر به اجرای کارهای جمعیتی مزدناک سفربر کرده شدند. برای جلب شهروندان به کار گذراندن یارمارک‌های جای‌های کاری خالی برای کارجویان نقش موثر دارد. همچنین با مقصد دستگیری ساکنان در شهر ناحیه‌های جمهوری مرکزهای کسب آموزی و هنرهای مردمی فعالیت دارند که برای آموزاندن کسب و هنرهای گوناگون پیش بینی شده‌اند. در این سمت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همزمان مسئولین ساختارهای مربوطه را وظیفه‌دار نمودند. به مسئله به کار تامین نمودن ختم کنندگان مرکزهای تعلیمی، مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی و میانه مخصوص در نوبت اول زنان، معیوبان و دیگر گروه‌های اهالی به دستگیری اجتماعی احتیاجمند باید اعتبار مخصوص داده شود. برای فرا گرفتن ساکنان به آموزش کسب و سیخل دادن دانش آنها در شهر ناحیه‌های کشور مرکزهای تعلیمی فعالیت نمونوی دارند و شهروندان جمهوری می‌توانند از این امکانیت‌ها ثمرناک استفاده نموده با از خود کردن کسب‌های مورد توجه در رشد حیات اجتماعی خویش سهم گذارند. طبق تحقیقات تشکیلات عمومی جهانی تندرستی در جهان بیماری فربهی نسبت به 50 سال پیش 10 مراتب افزایش یافته است. سالهای اخیر فربهی به یکی از بیماری‌های خوفناک سیاره مبدل گردیده آن تمام قشرهای و کشورهای جهان را نگران کرده است. شرح بیشتری موضوع در گزارش همکاران ما. طبق تحقیقات تشکیلات عمومی جهانی تندرستی در سراسر جهان هر سال نزدیک به 3 میلیون نفر در نتیجه وزن زیاد و فربهی وفات میکنند. سالهای اخیر فربهی به یکی از بیماری‌های خطرناک سیاره مبدل گردیده آن تمام کشورهای جهان را نگران کرده است. زیرا عاقبت آن انسان را به بیماری‌های گوناگون از جمله دیابت قند، سکته دل، فشار بلندی و مهمتر از همه به کم عمری آورده می‌رساند. بیماری فربهی یکی از بیماری‌هایی است که در عصر 21 وبای عصر است. در تمام مملکت‌های روی دنیا بیماری پهن شده ترین است. سبب همه اینا کم حرکتی، پرخوری همین در ارگانیسم جمع شده به روغن مبدل به چربی مبدل می شود که آهسته آهسته انسان به بیماری فربهی گرفتار می شود. فربهی بیماری می باشد که با چربندی جسم علاقمند بوده زیادشوی وزن بدن نسبت به معیارهای مقرری ارزیابی می شود. بیشتر انسان‌های به فربهی مبتلا شده وابسته به سن و سال از زود خسته شوی، نفس تنگی، درد پای‌ها
ва бадшавии ҳазми ғизо шикоят мекунанд. Гузашта аз ин бояд гуфт ки бемории фарбеҳӣ омили ирсӣ низ ҳаст. бемории фарбеҳӣ оварда мерасонад ба фишорбаландӣ ва бемориҳои дилу рагҳои хунгард. сабаби пайдошавии бемории саратон. инчунин бемории фарбеҳӣ яке аз омили инкишофи бемории диабети қанд мешавад. чунки дар раванди инкишофи бемории фарбеҳӣ қобилияти фикронӣ, қобилияти ҷисмонӣ коҳиш меёбад. табиби ҳар як кас худаш аст, яъне риоя кардани реҷаи хӯрок, даст кашидан аз пурхӯрӣ, машғул шудан ба варзиш. ана ҳамин омилҳо метавонад ки он нафароне ки ба бемории фарбеҳӣ гирифтор ҳастанд метавонанд худашонро ба ҳолати муқаррарии организм баргардонанд. бино ба таъкиди мутахассисони соҳаи тиб, ҷиҳати пешгирии бемории фарбеҳӣ дар баробари дигар корҳо бояд аз хӯрдани хӯрокҳои тезтайёр даст кашид. ҳар дардро давоест. дар ин росто бемории фарбеҳӣ низ истисно нест, зеро он низ тавобатшаванда асту барои ин танҳо иродаи қавӣ лозим. агар имрӯз ба бемории фарбеҳӣ гирифторед, пас бояд роҳҳои пешгирии онро риоя намуду саломатии хешро барқарор намуд. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. шуморо бо тозатарин хабару гузоришҳо аз ҳаёти имрӯзи ҷумҳурӣ ва хориҷи кишвар дар нашрҳои минбаъдаи барномаҳои ахбор ошно месозем. саломат бошед.